وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القديم، سيدنا صاحب البراق، سيدنا صاحب الخاتم، سيدنا صاحب العلامة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب البرهان، سيدنا صاحب البيان، سيدنا فصيح اللسان، سيدنا مطهر الجنان، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رفوع الرحيم، سيدنا أذوذ خير، سيدنا صاحب الإسلام، سيدنا سيد الكونين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عين النعيم، سيدنا عين الغر، سيدنا سعد الله، سيدنا سعد الخلق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا خطيب الأمم، سيدنا علم الهدى، سيدنا كاشف الكراب، سيدنا رافع الرتاب، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على من اسمه سيدنا عز العرب، سيدنا صاحب الفرج، صلى الله على آله وصحبه وسلم. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك ولقائه يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة عليها نحيا عليها نموت عليها نموت إن شاء الله تعالى. آمين. صار إداء مسؤول. لا إله إلا الله. 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 إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله الله. الله. لا إله لا إله إلا الله. لا إله الله. إله إلا الله. لا 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 إله إلا الله.
لا إله لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة تقول سورة ثلاثة من قل والله أحد معوذتين رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواج وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح من تمعناها هنا بسببهم خصوصا المرحوم للوحدة القيوم الداعي إلى الله الحبيب عقل بن محمد بن يحيى بأن الله يغفر له ويرحمه ويسكن برحمته ووالدينا ووالده خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد بالنبيين وصل وسلم على سيدنا محمد بالمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد بالملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من كل سبحان الله بحمده وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
وآله وأصحابه أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم صحابة رسول الله أجمعين ثم إلى سيدنا مهاجر إلى الله ما بن عيسى وعبد الله العظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وثم إلى فقيه مقدم سني الحبيب عبد الرحمن بن محمد أسقاب وزوجته وذريته وأصوله أنه ويغفر له ويرحمه ويسكن جنة برحمته وثم إلى فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى صاحب الأنفاس الحبيب عمر بن عمر بن العطاء الشيخ علي بن عبد الله البراس أن الله يغفر له ويرحمه ويسكن جنة برحمته وثم إلى صاحب رتب بالإرشاد ورسل البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه وثم إلى مجاز المسجد الحبيب حامد بن علي بن أبي بن الحداد وأصوله وفروعه وثم إلى صاحب التربة الحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب وزوجته وذريته وأصوله وفروعه أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة برحمته وثم إلى الحبيب عبد الله بن إدريس بن شهاب وثم إلى الحبيب علي بن علي شهاب الحبيب علي بن علي شهاب وثم إلى الحبيب شيخ بن علي بن أحمد بن شهاب وثم إلى الحبيب حسين بن علي بن شهاب وثم إلى عمر بن حميد البار وثم إلى حميد بن البار ثم إلى حبابا نور حبابا سيدة وفاطمة وحبابا فاطمة بن محمد بن أحمد بن شيخ بن شهاب وثم إلى أبي محمد بن أحمد بن شيخ بن شهاب وثم إلى صاحب الأمي النور بهما بن حميد البار وثم إلى أهينا أبو بكر بن حسين بن علي بن شهاب وثم إلى زهرة بنت حسين بن علي بن شهاب وثم إلى علي بن شين بن شهاب وثم إلى أرواح سوسان صاحب المقام الحبيب أقل بن محمد بن عمر بن يحيى ثم إلى من اجتمعنا سنا بسببه أنه يغفر له ويرحمه ويسن جنة برحمته والدينا ووالدكم خاصة وجميع أمواتنا وأمواتنا عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه اللهم اجعل فداء له من النار وبكاكا له من النار ونجاة له من النار وإتقا له من النار وسترا وحجابا له من النار وبراءة له من العذاب اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم بدارك رحمتك ومستقر رحمتك ومهل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا الله يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت العليم وأتم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral hadirin, ma'asyiral ikhwan, jamaah majelis zikir ziarah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah tadi kita selesaikan bacaan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, lalu dilanjutkan dengan tahlil. Dan alhamdulillah pada malam hari ini ada di hadapan kita seorang bayi mulia, bayi yang berkah, yang suci dan disucikan Allah SWT, yang mudah-mudahan kedua orang tua yang mampu menjaga kesucian, bahkan tuhrun fawqa tuhrin, kesucian di atas kesucian ditambahkan dengan kemuliaan, yang mana hari ini insyaallah kita akan sama-sama resmikan namanya pada malam hari ini. Sekaligus kita doakan diberikan nama yang cantik, nama yang indah, yaitu dengan nama Sayyid Alawi Tahir bin Muhammad Nagib Al-Madihij. Kita mohon kepada Allah SWT dengan berkat baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan anak keturunan Rasulullah, dengan berkat para awliya Allah, terkhusus Sayyid bin Wagam Habib Aqil bin Muhammad bin Man bin Yahya, dan para awliya salihin, berkat
daripada nama yang indah Alwi Tahir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bayi panjang umurnya dalam sehat walafiat, diberikan rezeki yang halal dan thayyibah barakah, diberikan ilmu yang bermanfaat, jadikan anak yang saleh bermanfaat untuk nusa bangsa dan agamanya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dijauhkan dari segala bala dan musibah, diberikan ketenangan, kenyamanan hidupnya, diberikan rezeki yang halal dan thayyibah barakah, mahfud mukri syarrul dhair, muwaffiqun bikul khair. الفاتح بسم المبارك سيد علوي طاهر بن محمد نجيب المدينة الله جل وعلا السلامة يطول الأنفس والعافية التامة والاستقامة كل طاعة ننطق من المنافع والقلب الواسع رزق كرم عليهم رزق حلال طيب مبارك جعله مبارك لأبويه جعله مباركا في كل قرة إنسان مسلم على هذه صالحة وما نواب آباؤنا أسرافنا الصالحون إن تسمية أبناء وبنات من الله يدخل نياتنا في نيات مع أخلاقا في أخلاقهم وآدابهم هذا هذه صالحة جالبة كل خير دابة كل شر وما نواب آباؤنا أسرافنا الصالحون وإلى حضرة النبي. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعلنا منك من الصلاح من ذرية ربنا وتقبل دعاء. اللهم انا يا ربنا على حسن تربيتهم وارزقنا برهم ولا تضرهم برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا الله ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وطجر وسلم للمقادير كي تحمد وتجار. ألا يا الله وكن راض بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر. لا يا الله وكن صابر وشاكر. ألا يا الله بنظرة تكن فائز وظافر. ألا يا الله بنظرة ومن أهل السرائر. ألا يا الله بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس الطيب مطهر. لا يا الله بنظرة رحيمة تداوي كل ما به من أمراض سكين. وذه دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سكين. ولا يحرص عليها سوى الأعمال
البصيرة عديم العقل لو كان يعقل كان أفكار. ألا يا الله الرحيمة تداوي كل ما به سكيمة. تفكر في فناها ألا يا الله بنظرة وفي كثرة عناها. ألا يا الله بنظرة وفي قلة غناها. ألا يا الله بنظرة فطوبى ثم طوبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. ألا يا عين جودي بدمع منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. معنا في المرابع وامسى سفر راحل وامسى القلب والبال من بعده مكدر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. ولكن حسبي الله ألا يا الله بنظرة وكل الأمر لله. ألا يا الله بنظرة ولا يبقى سوى الله. ألا يا الله بنظرة على بشار جادات سحائب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة كل ما بي من أمراض سقيمة. بها ساداتنا وشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلون. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. ومنهم في سرائر فؤادي قاطنون بساحة تربها من ذكي المسك أعطار. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة كل ما بي من أمراض سكيمة. منازل خير سادة ألا يا الله بنظرة لكل الناس قادة. ألا يا الله بنظرة محبتهم سعادة. ألا يا بخت من زارهم بالصدق وانذر إليهم معتني كل مطلوبه تيسر. لا يا الله من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. صلى الله عليه تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت زنة ما علمت ملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك الرضا ولحقه الأداء وأعطه الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فقنا اللهم للخير وإنا عليه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الأساتذة معاشر الإخوان hadirin jamaah majlis zikir ziarah Maqam Al-Habib Aqil bin Muhammad bin Umar bin Yahya rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra bitaufiq wal inayah min Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan Allah bersama-sama bermunajat kepada Allah, bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di magam yang penuh berkah ini, magam seorang kekasih Allah, kekasih baginda Rasulullah, qurratu aini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba Allah yang semasa hidupnya dijadikan untuk mengabdi kepada Allah sehingga beliau mencapai kedudukan yang dekat dan tinggi di sisi Allah, menjadi kekasih dan cintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habiban al-Habib Aqil bin Muhammad bin Yahya, alhamdulillah dengan izin Allah kita setiap bulan insyaAllah duduk berkumpul di magam ini untuk bermunajat, bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah, membaca tasbih, tahmid, tahlil, tabarruk, mengambil keberkahan dan meminta hajat kita kepada Allah dengan keagungan keberkahan seorang wali Allah yang agung, Habibana Aqil Muhammad bin Umar bin Yahya. Mudah-mudahan segala apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan dikabulkan Allah, segala yang susah dimudahkan Allah, yang jauh didekatkan Allah, yang belum muncul didampakkan Allah, yang sulit dimudahkan Allah, dan yang sudah kita dapat diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita diistiqamahkan oleh Allah dalam selalu istiqamah dalam taat kepada Allah. Anak keluarga kita pun kita mampu agak untuk mengajak mereka untuk dekat dan istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan berkat ini perkumpulan Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan kuburan orang tua kita, Allah terangkan kuburan mereka, Allah semerbakkan harumkan kuburan mereka, dan Allah berikan nikmat-nikmat kubur untuk mereka. Dan mudah-mudahan Allah takdirkan mereka berkumpul dengan Habibana Aqil bin Muhammad bin Mujahan, para awliya Allah yang lainnya, yang mana perkumpulan itu pasti di situ ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tadi beberapa ratus kali kita bersalawat untuk baginda Rasulullah, berucap salam, yang mana dengan hal itu pula kita tercatat sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena setiap kita berucap salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, maka sampailah salawat kepada Nabi Muhammad, disebutkan nama kita dan disebutkan nama kedua orang tua kita di hadapan Rasulullah, yang mana ini adalah suatu yang sangat dibanggakan oleh kedua orang tua kita, sehingga semakin sering dikenallah orang tua kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas orang tua kita menjadi dekat, menjadi nama yang tidak asing untuk baginda Rasulullah. Kita yang bersalat sudah pasti juga sangat akrab dan tidak asing untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kedekatan kita dengan Allah mengizinkan lisan kita bersalawat dengan Nabi Muhammad pun Allah berikan kedekatan kita dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dan kedekatan kita kepada Muhammad pun Allah izinkan dengan kita membantu perjuangan daripada dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syarrifna bisalat wassalam alaih, Allahumma syarrifna bittiba'ih, Allahumma syarrifna biru'yatih, Allahumma syarrifna binusratih, Allahumma syarrifna biru'yatihi yaqadatan wa manamah, Allahumma syarrifna bijtima'ih fid dunya fil bazi fil akhirah. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyar ikhwan hadirin jamaah majlis zikir ziarah Maqam Datuk Aqil rahimakumullah. Alhamdulillah, melanjutkan kebiasaan baik kita setiap malam Rabu di musalla Al-Ikhlas atau Haji Samad dengan kegiatan yang sama, yaitu membaca salawat dan salam lalu pembacaan kitab
Khasa'is Ummatul Muhammadiyah yang disusun dikarang oleh Imam Al-Habr Syekh Masyikhuna Al-Habibul Barakah Ad-Da'i ilallah Al-Muhaqqiq Al-Muhaddith Al-Musnid Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Masuk kita masuk kepada bab tentang fadail a'mal yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan bagian ini yang berhubungan dengan hablun minan nas, tapi hebat bisa melampaui apa yang dilakukan oleh seorang lewat hablun minallah, yaitu bab yang menjelaskan tentang fadail kemuliaan orang yang memudahkan urusan orang lain, yang menghilangkan kesusahan orang lain dan menyampaikan hajat-hajat orang lain. Ma'asyul ahbab rahimani rahimakumullah. Sudah beberapa hadis kita bacakan dan malam ini kita lanjutkan lagi membacakan tentang fadail orang yang suka menolong saudaranya, entah dengan menyampaikan hajatnya atau menghilangkan kesusahannya atau memberikan kegembiraan untuk saudaranya yang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Wa min dzalika qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil mufdarin amin. Wa min dzalika anna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam yaqifu 'inda mizanih fa in rajaha fa illa syaffa' lahu. Di antara kemuliaan orang yang suka menolong saudaranya, memudahkan urusan saudaranya, membantu saudaranya, walaupun membantu ikhwan tidak harus dari diri kita. Kita jadikan diri kita wasilah. Memang banyak para salaf kita seperti itu, terutama masalah finansial. Ya, mungkin para ulama, para habib itu tidak semuanya mereka punya kemampuan luas, bahkan kemungkinan banyakkan mereka adalah termasuk orang-orang yang kaya raya. Tapi ketika orang-orang datang kepada mereka, mereka tidak pernah memutuskan hajat orang-orang tersebut. Mereka aminkan, lalu mereka mengajak orang-orang yang di sekitar mereka dari kalangan orang-orang yang mampu. Ya, jadi ustadz tadi punya kawan, punya anak majelis yang mampu, dia ambil harta daripada murid-muridnya atau teman-temannya dibagikan kepada fuqara masakin. Jadikan diri kita wasilah, ikhwan. Tidak mampu seperti itu, minimal kita mengarahkan. Kita arahkan, ujung kita ni ngenjuk solusi, ngenjuk jalan keluar. Ya, bukan ketika orang datang minta pertolongan, minta jalan keluar, aku tak tahu, aku tak baca, cari orang lain be. Tak, berpikir dia. Wallahi ikhwan, memikirkan be itu sudah dapat pahala. Ente lihat kawan ente dalam kesusahan, dalam kebingungan, butuh bantuan, ente tidak bisa bantu. Tapi ente mikir, siapalah yang pacak dan ini, siapalah. Uyu si anu, nah mak manulah nak pacak ngobongi si anu ini. Berpikir, itu sudah pahala kalau itu ikhwan. Memikirkan itu sudah pahala dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlepas ternyata ente memang diizinkan Allah mampu untuk menjadikan wasilah nyambung ke orang itu, ataupun justru ente menyambungkan ke orang lain lagi. Mungkin aku tak pacak, coba aku ngomongin si Aman. Kalau Aman pacak ngomong itu masih mamang dia hitungannya. Man, kau pacak tak ngomongin mamang kau? Ini nah ada si budak, dia butuh, dia hubungi oleh mamang tadi, ke mamangnya. Alhamdulillah hasil. Ya, kita dapat wasilah berwasilah. Nah ini suatu kemuliaan. Ya, kita masuk dari kelompok orang yang ta'awun 'alal birri wan taqwa, man dalla 'ala khair kafah. Ini dapat juga banyak sekali fadail. Ya, itu khulus surur, kesenangan orang seperti itu. Ma'asyarul ahbab rahimakumullah. Nah, di sini suatu kemuliaan yang luar biasa. Orang yang suka menolong saudaranya yang susah, menghilangkan kesusahan, memberikan hajat-hajatnya. Bahwasanya fadilahnya di antara annal Mustafa sallallahu sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak fi yaumil mizan itu akan berdiri di dekat Allah, di dekat pengadilan, di dekat mizan. Untuk apa? Menjadikan Rasulullah SAW akan menolong hamba yang tadi nolong saudaranya. Kalau saatnya ini orang dari kelompok orang yang soleh, timbangan amal solehnya sudah faiz, sudah menang, sudah beruntung, sudah. Nabi tidak melok, dalam kata Nabi sudah menganggap itu sudah cukup. Tapi kalau saatnya ini orang ternyata dia amal solehnya tidak banyak, tapi dia pernah nolong orang, maka Rasulullah akan memberikan syafaat untuk hamba tersebut. Rasulullah akan menambahkan berat mizan timbangan amal hamba tersebut dengan syafaat baginda Rasulullah SAW. Berkat apa? Berkat dulu masa hidup nolong saudaranya. Wa min dzalika anna Allah Ta'ala yaghfiru lahu dzambah wa yaktubu lahu bara'atain, bara'atu minan nifaq wa bara'atu minan nar. Kata Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, di antara kemuliaan lagi. Jadi jangan disepelekan. Ya, ada orang-orang yang memang diciptakan Allah dia tidak banyak ibadah, ikhwan. Ustaz bukan, kiai bukan, wigit banyak tak pula, majlis dia pas-pasan baik. Puasa sunnah dak kate,
tapi hidup dia nyenangkati wong. Ya. Kalau ada wong butuh apa si fulan tulah, coba ente pakai si fulan, coba ente gai si fulan. Cepet. Dia tak pacak, dia pacak ngenjuk solusi, ngenjuk uji bahasa kena ada channel. Ya, diinjuknya kita jalan keluar. Sampai kadang dia sebut kaki loh, ente tunggu dulu kaki anak coba mikir ingat. Tong ambil HP nelpon si fulan, oh sibuk dia. Macam operator akhirat, nelpon si fulan, oh nelpon. Dah. Nah ini alhamdulillah pacak kayak tunggu ente kaki ente coba diarahkan yang tadi tu. Dia tak punya apa-apa, tapi dia punya kemampuan yang diberikan Allah, kelebihan dia kenal dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang ada kemampuan dan kemauan. Kita ni repot ikhwan, ada orang punya kemampuan dekat kemauan. Nah ini repot. Ada lagi cak kita ini punya kemauan tapi dekat kemampuan. Ai cobalah aku ada duit, cobalah. Kemauan ada tapi kemampuan tak punya. Yang kita sayang ni ada orang punya kemampuan tapi tidak ada kemauan. Nah, faya ni'ma ya fauz, orang yang paling beruntung dia ada kemampuan dan diberikan Allah kemauan untuk berinfak sedekah membantu saudaranya. Orang macam-macam ikhwan ya, ada dengan tanda tangannya ya, bahkan kadang-kadang ya sudah ente datang sebut nama anak ente, unjuk tahu ente kawan anak ya. Begitu disebutkan nama kita, Masya Allah, oh ente masih kawan si fulan, oh ente masih fulan, langsung maftul bab, terbuka pintu, iji bahasa kasar itu dijual nama kita, laku ya, dijual nama kita laku. Ini berlaku untuk urusan dunia, urusan akhirat ikhwan ya. Wong preman kan macam itu juga, sudah kau masuk tenang beh, kau sebut beh, kau masih pon anakku siapa, si Jul Tato, sudah masuk itu gugup kalau anak pun Anjul Tato juga nama dia untuk urusan tak benar laku. Nah kita kalau kita punya kebahagiaan tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang soleh, seorang ustaz, nama kita memang manfaat, bismillah dipakai, tak apa-apa, manfaatkan untuk sampai hebatnya manusia ini, nama dia berkah ya Pak. Namanya berkah. Banyak orang soleh para aulia nama mereka berkah, kalau kita tawasul dengan nama mereka ya, kita tawasul bahkan dengan gambar mereka dapat keberkahan. Afwan, bukan untuk merendahkan, tapi hak dan fakta kenyataan. Jin setan nengok foto aulia ini kadang-kadang lari. Jin itu ditunjuk ke foto aulia lari. Disebutkan nama aulia lari. Bukan antum masih ingat yang anda pernah ceritakan tentang seorang kawan kami waktu di Al Khairat masuk anjing, disebutkan ini masih cucunya Faqihil Muqaddam. Lagi jin itu ketakutan dengan nama Faqihil Muqaddam. Nah dalam urusan dunia juga sama ya, kalian kenal sama siapalah, misalnya laporan polisi pangkat tinggi, pas ente ditangkap oleh polisi, ente sebutkan nama yang berpangkat tadi, lewat. Dan ini sudah cerita umum yang macam ini. Pas kita nelpon mamang kita tadi atau kakak kita tadi, polisi siapa yang kau telepon? Pak pun no, apa dia kau mamang kau pun kau coba ngomong dari tadi jadi lewatnya gitu. Subhanallah. Ya, namo pacaklah laku. Nah sekarang kita ini apa yang manfaat untuk umat? Tanya ikhwan, ada tak manfaat yang ada pada diri untuk umat apa? Ya, namo kita tak laku, gambar kita tak laku. Nah, sekarang apa? Kedudukan kita barangkali. Kita bukan pejabat, oke lah, mungkin harta kita. Harta kita tidak juga sudah, tenaga kita ikhwan. Tenaga kita apa yang kita harus camkan komitmen, aku harus ada manfaat untuk umat, untuk sesamaku. Khairun nas anfa'hum linnas. Jangan sampai maaf ya Allah, tidak katik sama sekali nunjuk manfaat untuk uang. Nah ini paling banter, paling buruk lah sudah. Kata ulama kalau kau tak pacak ngenduk manfaat, jangan datang ke mudarat. Ya, kalau tak pacak nunjuk manfaatnya sudah, duduk manis, jangan ngacu, jangan ngecok. Inilah nunjuk manfaat, tidak ngecok ada mudarat ada dia ngunyam. Ya. Kadang-kadang manusia itu subhanallah, sosok manusia yang Allah pilih itu seperti kata Rasulullah SAW, keberadaan dia tuh sudah langsung, nah alhamdulillah ada si fulan, alhamdulillah ada si fulan, begitu si fulan datang, alhamdulillah si fulan datang, alhamdulillah si fulan balik, alhamdulillah, masya Allah. Ini nikmat macam itu. Bahkan sebagian ulama itu di dunia mereka sudah memberi syafaat seperti itu, di akhirat pun mereka memberikan syafaat. Nah di sini kemuliaan lagi bagi orang yang suka membantu. Annallah yaghfir lahu dzambah, Allah mengampunkan dosa orang tersebut. Ya, bagaimana tidak nyenangkan hati wong, apalagi fuqara masakin wong lagi kesusahan. Wa yaktubu lahu bara'atan, dan Allah berikan bagi hamba yang suka memberikan pertolongan kepada hamba-hamba yang lain dua kebebasan. Bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar, kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari penyakit nifaq. Ini suatu kenikmatan. Allahumma akrimna bidzalik.
Wa min dzalika anna Allah yu'inuhu ala ijazati sirat yaum dhahdil aqdam. Kama jaa fil hadis an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana wuslatan li akhihi muslim ila dhi sultan fi mablaghin birdin aw taysir asir a'anahu Allah ala ijazati sirat yaumal qiyamah inna dhahdil aqdam. Nah, keberuntungan lagi ikhwan, ya, orang yang suka memberikan manfaat untuk sesama, memberikan ya tadi, nyampaikan hajat, menghilangkan kesusahan, membantu dengan apa yang kita bisa bantu, itu kita bakal diselamatkan Allah ketika melintas di siratal mustaqim. Kita bakal selamat. Mungkin bukan dengan ibadah kita ikhwan, salat kita wallahu a'lam, puasa kita wallahu a'lam, haji belum kita. Haji pun kalau sudah wallahu a'lam juga. Titel beda dapat ya, apakah makbul mabrur wallahu a'lam. Sedekah kita wallahu a'lam. Nah, dengan kita membantu saudara kita dengan apa yang kita bisa lakukan, di situ Allah bukakan pintu kita selamat di sirat, di jembatan. Sebagaimana datang hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala Rasulullah man kana wuslatun li akhi muslim ila dzil sultan. Siapa yang menyampaikan ya, seorang muslim kepada dzil sultan, orang yang punya kedudukan atau kemampuan untuk membantu dia. Artinya kita cuma perantara, bukan kita. Ya, anak kenal sama Haji Ujang cuma berduit, uangnya ada kemauan dan kemampuan. Kawan kita lagi butuh, dia tak kenal sama Haji Ujang. Kita manfaatkan kedekatan kita, kebaikan kita dengan Haji Ujang tadi, kita sambungkan si fulan tadi sama Haji Ujang tadi itu. Nah, kalau orang-orang yang memang Masya Allah ahli karam wal jud, mau kasih banyak dia, oh, alhamdulillah yang tunjuk anak tenda. Ya, besok dia kita datangkan uang yang butuh tadi itu. Apalagi kalau dia yakin apa yang kita bawa ini tidak bakal istilahnya tadi ada modus-modus, tidak, memang uang butuh nian. Senang hati dia dibantu. Nah, siapa yang kata Rasulullah SAW kana waslatun li akhi muslim ila dhi sultan, makna sultan orang yang punya kedudukan, punya kemampuan, punya rezeki lebih, fi mablaghin birran au taysir asir, atau memudahkan orang dalam kesulitan, a'anahu Allah ala ijazatis sirat, maka Allah akan menolong hamba tersebut untuk melewati jembatan sirat yang di bawahnya neraka jahannam. Selamat kita ikhwani. Yaumal qiyamah ila dahdil, di saat di situ banyak tergelincir kaki-kaki manusia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika anna man aghatha malhufan kataballahu lahu 73 hasanah. Siapa yang menolong wong yang susah, maka Allah catatkan baginya 73 kebaikan. 73 kebaikan. Wahidan minha yuslihullahu biha dunyahu wal akhirah. Allahu akbar. Luar biasa ikhwan. Siapa yang nolong saudaranya, membantu saudara, sekali lagi ingat, bukan membantu harus dari kantong kita nih. Kalau kita ada ya alhamdulillah. Dengan kita jadikan diri kita wasilah, bahkan wasilah berwasilah lagi. Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang menolong orang yang dalam kesusahan, dalam kesulitan, apalagi ikhwan, lebih mulia lagi kalau antum bisa jemput bola. Kadang-kadang kita dapatkan ada saudara kita nih, mereka punya sifat iffah. Dia buntu, dia susah tapi tidak ditampakkannya. Masih nenteng, belajar, mentuk ke majlis, pakaian rapi, belaga. Sampai kawan ini tidak tahu kalau ini buntu, nak minjem duit sama dia. Ya, wallah anak dapat ke berapa ikhwan kita seperti itu. Ya, karena saking dekat kita tahu dalam dia dapurnya dia. Utang banyak, nyagi untuk upah karyawan, belum ada duit, lah tanggal tua. Kawan datang nak minjem duit sama dia. Karena dia bawaannya ceria terus, senang terus, pakaian rapi. Tidak macam kita. Kalau buntu miring kopi ya. Ya, mulai lesu. Sudah tak kuat. Lisadul hal. Ya, dengan halnya kita menunjukkan kalau kita lagi ada masalah, lagi susah. Itu tidak cantik. Kalau ahli iffah tidak seperti ikhwan. Dia tutupkan. Kenapa? Ya sudah, yang penting cukuplah. Allah tahu. Tidak perlu manusia tahu kalau aku lagi susah. Allah tahu. Karena hakikat yang bakal nolong aku adalah Allah. Nah kita ini banyak lemah. Nunjuk ke lagi susah. Ya, duduk belakang, nunggak ke langit. Banyaklah action-action yang menunjukkan kalau kita lagi susah. Ada orang bisa nutup ya kawan. Bahkan tetap ceria, tetap sedekah dia. Tak nampak kalau dia lagi susah. Bahkan ketika orang sedang berbagi dia tidak tunjuk. Karena dia tadi itu seperti itu, tapi dia tidak nyesel.
Cobalah aku tunjuk ke kalau aku lemah, aku buntu, tidak. Dia tetap senang. Ya karena balik daripada Allah tahu. Allah melihat, Allah tahu hajat aku. Lepas dari sini mungkin datang dari pintu yang lain. Nah, antum dengar ikhwan, fadilahnya ya. Anna man aghatha malhufan kataballahu lahu 73 hasanah. Allah berikan 73 kebaikan. Satu di antara 73 itu apa? Wahidatun minha yuslihullahu biha dunya wal akhirah. Allah baguskan urusan dunia akhirat dia. Sallallahu alaihi Nabi. Sudah, sikap ini sudah kamil. Kalau Allah sudah baguskan kehidupan dunia akhirat kita selesai. Tapi masih ada sisa 72 lah. Apa dia itu? Hah? Apa dia itu? Wallahu a'lam. Yang jelas ridwanullah. Gurub ma'al Habib sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi dekat dengan fuqara masakin. Kita perhatian maka Nabi pun akan perhatian dan dekat sama kita, apalagi anak yatim, janda-janda, nenek-nenek tua yang banyak orang duafa yang kita perhatikan. Cuma tadi lah ikhwan saya anjurkan dari kita semua kalau bisa jemput bola. Ya kadang-kadang orang seperti tadi. Dia menutup diri, dia tidak tahu. Ya, tidak ketahuan. Nah, macam alhamdulillah ikhwan, ini berbagi terima kasih kami kepada ikhwan yang bergabung dalam dana bulanan PSM. Dana bulanan PSM yang paket 1 2 3 4 itu manfaatnya luar biasa ikhwan. Banyak sekali kita bisa bantu saudara kita. Kemarin ada yang melahirkan. Subhanallah, punya anak kembar. Cuma dokter langsung ponis ini harus sesar. Dia dokter, harus sesar. Dia ada BPJS gratis, tapi sesar itu dia tidak mau. Karena dia sudah punya anak 1 2 yang pertama bahkan 3 itu normal kalau. Datang ke dokter yang lain tanpa sesar ya harus duit. Jadi bingung dia milih mana. Alhamdulillah, dia termasuk rombongan budak majelis kita, ya datang ke PSM, kita tunjuk solusi alhamdulillah. Berapa aku punya duit, kami nutupi sisanya. Ya, ternyata dia punya cuma 1,5, 3,5 kita tutupi. Pas sudah dibayar 5 juta, ternyata 5.200.000, tak katik pegang duit lagi jadi, tak punya sama sekali. Nah yang macam ini, wallah antum kalau ingat dia bohongnya setengah-setengah ketawa-tawa. Dalam keadaan seperti itu, alhamdulillah. Selamat dapat sesar, ya, selamat dapat sesar. Nah, banyak kita dapatkan ikhwan-ikhwan kita yang macam-macam, ya, urusan bayaran sekolah, kredit motor, ya. Suatu kenikmatan. Ya, kalau kita insya Allah dipilih Allah untuk bisa membantu sesama, membantu saudara kita. Apalagi kadang-kadang subhanallah, uang itu susah, banyak nyingok tapi tidak melek, nyingok tapi tidak melek. Ya, ada uang itu peka, ada uang peka. Nah, beda antara peka sama peka. Kalau peka tuh kita lah ngomong, lah sudah ngadukan, susah, dia tidak dengar. Tapi kalau peka, nyingok gelagat, nah ini caknya lagi ada masalah. Ini peka. Jadilah orang yang peka, jangan peka. Ya, kalau peka kita tidak butuh. Yang peka inilah, artinya, masya Allah, ya, dia punya perhatian. Ada ghirah, nyingok harus susah dikit. Itu kadang-kadang dibukakan Allah memang kepada orang-orang yang dipilih Allah. Kadang-kadang kita di sama keluarga dekat, tetangga dekat, bahkan karyawan kita tidak tahu. Pas kita dapat bocoran dia minjam sama orang lain, kita marah, ngapa kau dimalu ke aku? Ponaan macam apa kau ni? Mamang kau banyak, ngapa minta semua? Mamang tidak pernah perhatian. Ya, mamang tidak pernah perhatian. Padahal dia sudah undang mandai 2 kali 3 kali. Ya, tak ngeh itu kita, tak peka tadi. Ya, lah ngomong masih peka. Apa kau dong sudah ngomong main tuh, mamang tapi tidak secara tahu. Nah, itu peka berarti. Ya, kita butuhkan orang yang peka. Masyaallah rahimakumullah. Nah, dari 73 kebaikan yang Allah anjurkan, salah satunya Allah akan baguskan keadaan kehidupan kita dunia dan subhanallah, cukup sudah. Sisa 72 itu apa dia lagi? Wallahu a'lam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Ya Karim, Ya Rahim, Ya Wadud. Wa min dalika, dan di antara juga fi riwayat kataballahu lahu 73 maghfirah. Dalam riwayat lain Allah catatkan 73 ampunan dosa buat orang tersebut. Nah, sisa 70 tadi dikatakan wa thintani wa sab'una lahu darajat yaumil qiyamah. Allah. Sisa 72 ternyata di yaumil qiyamah Allah lanjut 72 derajat naik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Wa min dzalika anna man faraja an mu'min kurbatan ja'alahu Allah lahu syu'batain min nur yastadhi'u bi dhaw'ihima alamun la yuhsihim illa rabbul izzah. Di antaranya orang yang suka membantu saudaranya tadi ikhwan, maka Allah akan man faraja 'anil mu'min kurbatan, siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin, ja'alallah, maka Allah jadikan buatnya syu'bataini minan nur, dua cahaya yang begitu besar. Yastadi'u bidaw'ihima, yang bersinar-sinar terang sampai menutupi alam jagat ini. Sinar itu menutupi alam jagat ini. La yuhsihim illa rabbul izzah, tidak ada yang tahu begitu hebatnya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min dzalika anna man faraja 'anil mu'min kurbatan farajallahu kurbatan min kurbil yaumil qiyamah. Siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan hilangkan kesusahannya di yaumil kiamat. Di dunia masih kecil ikhwan, bandingkan akhirat. Nah, caranya biar kita selamat dari kesusahan akhirat, berbuatlah kebajikan di dunia dengan menolong sesama manusia, terutama muslim. Dzawil huquq alaina, lebih utama lagi keluarga, tetangga, kawan. Kadang-kadang maaf ada sifat buruk kita nih, nolong wong jauh-jauh pakat dak kita tolong. Ya, karena memang kalau nolong keluarga tuh kurang dapat pujian. Terima kasih pun kadang tidak. Ya, apalagi kita nolong ponakan misal atau nolong mamang. Pas kita tolong tidak, mau kasih dia wajah, masih mamang aku itu, nolong aku. Ya. Tapi kalau yang lain kita tolong, masya Allah, pujiannya panjang, ikhtiramnya panjang. Tapi Rasulullah nyuruh kita sedekah membantu dzatil ghurabah, orang yang ada hubungan dengan kita secara kerabat ataupun secara tetangga atau yang dekat, karena di situ ada dua kita dapatkan, selain pahala sedekah, kita pun mendapatkan pahala silaturahim. Kama jaa fil hadis an Maslamah bin Makhlad radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man satara musliman satarahu Allah azza wa jalla fid dunya wal akhirah wa man fakka an makrubin kurbatan fakka Allah azza wa jalla anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Ini komplit ya, syamil. Rasulullah bersabda man satara musliman satarahu Allah azza wa jalla fid dunya wal akhirah. Ini penting ikhwan. Ya, kadang-kadang kita aib wong itu jadikan lelucon. Rasulullah mengatakan siapa yang menutupi keburukan aib seorang muslim di dunia, dia nyingok wong ini punya aib, wong ini punya salah, punya melakukan suatu keburukan maksiat, dak disebagainya, ditutupnya. Maka Allah akan balas. Allah akan tutup aib dia, keburukan keluarganya di dunia sampai akhirat. Tapi siapa yang buka aib wong, keburukan rumah tangga wong, hati-hati ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Keburukan sampai jero bele inti bahkan dibukakan oleh Allah. Ya, akan terbongkar keburukan-keburukan di dunia, lebih lagi di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita ada yang punya aib, ya sering Al-Fakir sampai ke sama antum, kawan kita di majelis tidur. Ini kan aib. Jangan itu jadikan lelucon, iseng, foto. Langsung di-share di grup. Tambah huruf Z. Ya. Mulai komentar dari kawan-kawan kita. Kau paling besar dosa, kau yang muka aib uang. Uang yang nimpoi itu nambah, sering ngibuli aja. Besar dosa ikhwan. Ya, jangan dibuka aib itu. Ya, uang lagi makan, mangap fotonya. Hal-hal yang tidak cantik jangan kita sebarkan. Ya, posisinya kalau kita jadi orang tersebut. Na'udzubillah. Hati-hati, jangan dianggap hal seperti itu lelucon. Ya, itu bisa menuntut kita di yaumil qiyamah. Jadi aib uang kita tutup. Ya, tutup aib uang. Jangan kita bongkar dan jangan fuduli. Ya, jangan fuduli, cerodean. Yang perlu ni peduli. Nah, peka tadi nah. Peduli, bukan fuduli. Kalau fuduli itu cerodean. Cerodean. Banyak kita nih. Lagi duduk macam ini. Ya. Dengan lagi anak datang Rumah Meli kelakar kan. Jadi Meli, Yunian budak duit kau itu ketinya. Ambil malah siapa? Langsung nanya, siapa? Itu no tadi mana antum tak tahu. Jadi yang depan pasar kuto budak dari lanang tino. Oh, anak siapa? No panjang. Nah, ini peduli namanya, cerodean. Hanya tahu aib uang. Yang kita ni sudah muka aib uang, yang lain melok tak? Soalnya kita jangan fuduli. Kalau ada yang meribah, stopkan. Tak galak dia stop lagi kita.
Bukan kita malah ada apa? Di mana? Kapan? Oh, madai. Nah, ujungnya oh, madai. Tak nyangko. Nah, mulai. Kadang-kadang gimana? Oh, pantaslah. Abahnya cek itu juga itu. Nah, ya kan abah. Kawan oh seguguan cek itu kalau. La haula wala quwwata. Itu gara-gara fuduli tadi. Gara-gara cukup dia. Coba boleh tak cukup dia. Tak terbuka aib uang, tak terdengar keburukan orang. Kita ni ikhwan minta maaf, kita asatis ya, Sinar Ridho yang lain. Kadang-kadang terpaksa dengar keburukan orang. Misal contoh ada orang ribut rumah tangga. Minta islah, hanya kita terpaksa tahu, oh katanya dua laki bini di luar kecak adem bergandengan, berperang di rumah. Terpaksa kita nyes ya Allah, cobalah aku ni tak tahu. Cuma orang minta kita mengislah. Bukan lemah tahu aib uang tu. Ini malah kita ngorek-ngorek aib uang. Na'udzubillah min dzalik. Man satara musliman satarahu Allah azza wa jalla fid dunya wal akhirah. Ya, siapa yang menutup aib seorang muslim maka Allah akan tutupkan. Hati ikhwan ya, macam sekarang nak dong nyalon-nyalon ke nak jadi pejabat, jangan kamu cak orang pintar. Jangan itu aku tahu bandit itu tuh. Ngapo ente tidak ngurusi dia? Ya. Ente tidak ada macam tidak usah pilih, tidak usah nyembah dia itu bandit, itu dulu tukang ini bandar kalau macam. Kadang-kadang nying orang baru balik, baru dia tu si jual dulu tu, masya Allah baik, gawi ke juga lo, nah je kita, main betino, judi gawi, ngapain tidak buka manakib uang sudah soleh, ente buka manakib dia masuk kelam, bahaya ini. Bahkan kita ni ikhwan kadang-kadang kita ada kawan-kawan kita ni yang memang kan kejahilan kebodohan dia hijrah, dia sudah hijrah, tapi dia masih bangga dengan gawi lama dia cerita, Nah macam ini kita tutup. Contoh misal dia nyingok ada budak-budak masih muda-muda nih minum cuma sedikit seloki je bahasa lama tu, tenggeng. Kawan ni dulu bandit besar, budak ini hari seloki mabuk aku 3 botol dulu biasa baik. Nah dia bangga sejaga lama, padahal dia sudah mabuk lagi sudah. Jangan kau buka, kau 3 botol jangan usah kau buka. Aku lah udah galau Ustaz, aku ni Ustaz. Tino laju, tak kalau pokoknya 4 mana aku masuk kalau sudah. Budak macam ini lah sombong, belum apa-apa. Kalau banding zaman kami dulu tuh, Nah, budak baru hijrah macam itu bio kadang-kadang masih muka cerita lama. Bukan dia berbangga, cuma karena bodoh tadi. Padahal itu sebenarnya dilarang membuka aib. Wong muka aib dewek diharamkan Allah, apalagi kita muka aib wong lain. Wastur lanal aurah wa amin rawati, tutupkan aurat kan, bukan aurat badan, itu aurat daripada aurat keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man fakka an makrubin kurbatan fakka Allah azza wa jalla kurbatan min kurbid dunya yaumil qiyamah. Siapa yang membukakan, melepaskan kesusahan seorang mukmin, seorang muslim, ya Allah, nikmat ikhwan. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kemampuan seperti ini. Ya Rabbi. Maka Allah akan bukakan kesusahannya, hilangkan kesusahan di yaumil qiyamah. Wa man kana fi hajatin akhih kana Allah fi hajati. Siapa yang memberikan, menyampaikan, mengusahakan hajat saudaranya, maka Allah akan sampaikan hajat-hajat dia. Setelah bagian guru-guru kita sedang bangun pesantren, lagi butuh dana. Dia jangan di sana ada budak lagi bangun pesantren dengan majelis, mentuk duit, nguntal ke sana, nguntal ke sini. Sampai budak kecil, beb, ngapa entum di ngunjuk sana? Entum dia lagi butuh duit. Tidak, aku dimancing baik. Aku nolong uang, Allah nolong aku je. Aku nolong uang, Allah nolong aku. Mana? Man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajati. Dalam hadis Rasul mengatakan, inna Allah fi auni abdi, ma dama abdu fi auni akhi. Allah akan nolong seorang hamba selagi hamba itu nolong uang lain. Jadi aku nolong uang lain baik, Allah nolong aku. Benar baik, habis nguntal ke sana, blep masuk tempat dia. Tidak dia ngedor uang, tapi Allah dia bantu uang lain, bahkan lebih besar dari yang dia dapatkan. Ya. Hakadha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Wa man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati, wallahu alam bissawab. Sepanjang banyak lagi hadis-hadis yang akan disampaikan oleh Muhammad. InsyaAllah kita lanjut pada malam Rabu yang akan datang di Musalla Sayyidus Salih, di Musalla Al-Ikhlas insyaallah. Untuk malam hari ini kita cukup sampai di sini ikhwan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bermanfaat untuk kita. Dan mari ikhwan, ambek bagian tanya diri kita masing-masing, manfaat apa yang sudah aku berikan kepada orang lain. Ya. Kalau memang ternyata kita tidak mampu, ayo jangan sampai kita ngenjuk mudarat. Lah dak pacak ngenjuk, jangan kebaikan jangan mendatangkan
keburukan menguji bahasa wong dinas kebersihan tu dak pacak mersi ke sampah jangan ngotori jadilah. Ya, dak pacak mersi ke sampah jangan ngotori jadilah. Dak pacak nyenang ke wong nyusah ke jangan. Dak pacak ngenjuk jangan banyak minta. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita hamba Allah yang dipilih yang bisa membantu saudara-saudara kita yang susah, dan Allah jadikan kita ikhlas dalam berbuat demikian itu, dan hal itu kita niatkan untuk menggembirakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanakumullah, untuk malam ini kita cukup sampai di sini, insyaallah banyak musibah afiat. Malam besok, malam Kamis Jaturi, maghrib kumpul di Masjid Haddad, lanjutkan ziarah pada salat Isya di pemakaman Aulia Solihin Seberang Ulu insyaallah taala. Malam Sabtu pada maghrib majelis Ma'alim Nang insyaallah, dan pada Isya lanjut ke majelis MTRI insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul. Nasinya tahan dulu. Salli ala al-mukhtar taha rasul. Allahu Allahu boleh sambil bikin halakoh. Ya Allah lana bil qabul. Ya Rabbi salli ala al-mukhtar taha rasul. على فينا باب مولانا طرحنا الحمول راجين منه المواهب والرضا والقبول غفرا يا خير معطي هب لنا كل سول واختم لنا منك بالحسنى نهار القفول. الله الله يا الله رسول وهب لنا القرب منك واللقاء والوصول عسى نشاهدك في مرآه طه الرسول. يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإن تحت بابك نزول. الله الله يا الله لنا بالقبول. طه زور ضيفان بابك ولا أسنى